Jer veste kaj, jaz mislim da podjetništvo nije luksuz. Podjetništvo je briga za ljude, briga za čovjeka, svakog pojedinca. Svaki čovjek ima neku ideju. Ja sam u tom času imao ideju da na siromašni trg dopeljam najboljše svetovne blagovne znamke. Tu večer sam mojoj ženi povedal, rekao, jaz moram jutra biti u Ljubljani. Ma si ti nor, tamo je vojna. Jaz imam vse, kar mi imamo danas, je to u Ljubljani. Generalni pokrovitelj intervjuja je Acisport d.o.o. Moj gost je gospod Branko Roglič, lahko rečem kar oče Orbika, Orbiko skupine, to je vodilni evropski distributer. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi i vaši gledatelji. Imate velikansko družino, 8000 zaposlenih v 20 državah, 20 podjetij. Bom rekla, Orbiko od konca 80-ih let naprej, se pravi 35 let že gradite ta svoj imperij. Tako da kdo drug, če ne vi, bi vas prosila za nekaj svojih izkušenj, napotke naprej naslednjim generacijam. Vzgojili ste tudi 2 svoja sinova v velika podjetnika. Tako da najprej dobrodošli pri nas in hvala, da ste prišli. Bolje vas našel. Postali ste slovenski državljan 19. julija 2017. Ja sam zelo ponosan na to. Zelo sam ponosan, ko sam tu na enoti u Ljubljani, kad sam dao izjavu i zelo sam ponosan na to, kaj sam zaslužio, pošteno sam zaslužio slovensko državljanstvo. Ja. Kaj vas je naredilo v podjetnika takšnega kova? Jaz mislim, da sam ja u življenju imao veliko sreće. Prvič smo svi živjeli u vremenu pada Berlinskog zida. To je ključni moment u mome življenju bio. Padec Berlinskog zida. Pred toga sam zastupao Vartu. To je jedan veliki svetovni proizvođač bateriji. To je nemška tovarna i sam navikao delat na nemški način. Pa kad je pao Berlinski zid, sam vedio točno kaj se dela i kaj se treba delat. I u tom vremenu se lako, če si pametan, če delaš u socijalizmu, ti si, ako imaš dovoljno znanja, lako narediš karijeru. I to se pri meni zgodilo. Jer u socijalizmu vam nije bilo podjetnika, sploh, nobenega. I če jedan se pojavi, vidi odprte trg, ve kaj treba delat i to se pri meni zgodilo. Ali najvrednije u svemu, kaj sam naučio, to je skromnost i poštenje. I kad imate skromnost i poštenje i kad veste delat i kad imate ideju, lako naredite to kaj sam ja naredil. Ampak oprostite, tega ne razumem. Vi govorite o skromnosti, hkrati pa imate 8000 zaposlenih, 20 podjetij, praktično cela Evropa kot distributerja je vaša. A je to, kje je tu skromnost? To je skromnost. To se ne kosi jedno s drugim. Skromnost i bogatstvo se sploh ne kosi. Moj denar služi da moji zaposleni imaju vedno redovito svoje plaće. Ja u svome življenju nikoli nisam zakasnio en mesec plaću, nobemu, nisam zakasnio plaćati svojim dobaviteljima, nisam bankama nikoli zakasnio njihov delež, anuitet, i nisam dobavljačima nikoli zakasnio en dan plaćanja. Jer veste kaj, ja mislim da podjetništvo nije luksuz. Podjetništvo je briga za ljude, briga za čovjeka, svakog pojedinca. Ja mislim da su svi ti moji delavci kot moji sinovi. Imate kar nekaj zaposlenih, ki so 30 let z vami, ne, recimo? Imam, ja. Su neki že u penziju šli. Igor Sprajcar, koji je bio moj prijatelj i moj delavec, bio menadžer, visoki menadžer, član nadzornog sveta, od prvoga je išao u penziju. Po tim svim letima zajedno. I ga pozdravljam. No, lepo. Vi ste v tistem času, ko v Sloveniji nismo poznali praktično tujih izdelkov, bili prvi, ki ste v Slovenijo to
pripeljali, ne, na katere tuje blagovne znamke recimo, ne, smo spoznali prav po tej zaslugi. Kako ste orali tu ledino, se pravi, kako ste širili svoje meje? Omenili ste pamet, omenili ste poštenje, omenili ste skromnost, ampak vendarle so morale biti velikanske raziskave trga. Kje ste dobivali to znanje? Ideja je. Znate, ideja je. Svaki človek ima neku ideju. Ja sam u tom času imao ideju da na siromašni trg dopeljam najboljše svetovne blagovne znamke. I to se zgodilo. U začetku smo delali Vartu, jer sam bio u kontaktu sa Vartom vaš čas, pa LMBTX. To je kozmetika, vi ste premladi, vi ne poznate LMBTX, oni su se ugasili jer su Amerikanci, Procter & Gamble, jedna od najmoćnejših svetovnih firm, je kupila LMBTX, moga dobavitelja. I tako sam ja, ni kriv, ni dolžan, prišao u kontakt sa Procter & Gambleom. I to je bilo vreme koje Procter & Gamble ulazio u Evropu. Ja. Se piše v knjigi notri, kako ste se borili, ne, za tega partnerja, da je postal vaš. Oni so dali 3 meseca časa, kdor ima večji uspeh, od tega bo. I mi smo najboljši. To su bili Irena i Nataša, to su dve Slovenke. Ja, ki ste še zdaj vaše sodelavke. Irena je še vedno z mano. Oni su dobili bitku u toj borbi kdo bo distributer. Ja, povejte mi, kako izberete, imate oko za človeka, recimo opisujete notri v knjigi te sestanke, te intervjuje z ljudmi, ki ste jih kasneje zaposlovali oziroma jim našli delovna mesta tudi v drugih državah, prerasporejali pravzaprav svojo delovno pomoč, silo. Kako prepoznate, kateri človek je pravi in kakšne ljudi iščete za svoje sodelavce, katere morajo biti? Veste kaj, Orbiko je izgradio jedan karakter čovjeka. I ja pričam sa nekim 10 minuta ali 15 minuta, ja s tako vidim, ali ga lahko uključim u tu sliku Orbikovog karaktera, ali ne gre. I če ne gre, takrat se raziđemo. Ja, torej, katere vrline odražajo vašega človeka, ki bo z vami dobro sodeloval oziroma deloval za vas? Veste kaj, ko prvič ja govorim na intervju sa nekim potencijalnim mojim delavcem, osjetim nekaj i usporedim ga sa kulturom u Orbiku koja već traje 20 ili 30 let. I če se on uklapa, po mojem viđenju, u tu kulturu, takrat lako gre naprej. A če se ne uklapa, vidim i po pokretima, i po izrazu lica. Velik tega, biti sam nisam svjestan kaj je to uzmem u... Intuicija, instinkt nekaj. Ali ja svem, če enkrat taj čovjek postane dio Orbika, onda je moj sin. I ja se o njemu brinem. Ja sam to velikrat povedao i bom še enkrat povedao. Podjetništvo je briga za ljude. Definitivno. Skrb za ljudi. Skrb za ljudi. Ja. Koliko ste vi uporabljali tega, kar ste omenili, instinkta, intuicije, nekega drugega upogleda pri svojem poslovanju? Ne samo pri zaposlovanju ljudi, ampak tam, kjer ste velika tveganja, velik kapital je bil na... Koliko tega ste uporabljali? Ali ste se zanesli zgolj na svoj razum? Vedno sam uporabljal ideju. Ali je to bila moja ideja, ali je to bila ideja koja je nikla iz ostalih mojih sodelavca, ali u Orbiku je ključno da je ideja iznad hijerarhije. Ja. Ideja vas vodi pravzaprav. Ideja definitivno vodi svaki uspješan projekt. Ideja. Ampak kakšna je to ideja? Lahko recimo na konkretnem primeru poveste, naša ideja je? Naša ideja je recimo da naslednji naš poslovni partner bude firma ta sa programom tim i tim. Jer mi bomo taj program od te firme plasirali tu i tu. I onda kad imamo tu ideju, onda imamo hijerarhiju koja je že u podjetu narejena. I onda uključimo hijerarhiju da provađa tu ideju. I tako je bilo od začetka. Vedno je bila pri nas ideja iznad hijerarhije. Nikoli nismo vodili računa, ti si direktor, ti moraš dati ideju. Nego ideju daje svaki od nas i onda kad smo na sastanku se zmenimo katera ideja je ta koja je najboljša v tem času i tu ideju govorimo naprej. Čakajte, pa lahko nek skladiščnik recimo, če govorimo, da idejo? Lako. Marsikdo, ali ideja je ta koja pobjeđuje.
Vedno. Ideja je ta, koja pobeđuje. Kako pa veste, katera je prava ideja, ne? Ker ideja je veliko, veste koliko je. To se zelo hitro vidi. Aha, dobro. Ja. Če pustite v opticaj, če hierarhija na njoj počne delati, če ona ide v prodaju, v principu svaka ideja se prodaje. Neka ideja se pretvori v nekakav produkt, pa se onda prodaje, a neka ideja je sama po sebi, ko u vašem poslu, je ideja takoj na trgu. Ne? Tako da... Ja, mislim, to me zanima, recimo, vašo knjigo se res bere pač jasno, ne, kot zgodbo o velikanskem uspehu, ampak omenjate tudi nekatere problematične situacije, recimo nekaj, kar se ni šlo, ampak vendarle nikjer ni zaznati, da je bilo kaj zares težko, da je bilo nekaj velikansko breme na vas. Bilo je težkih momentov. Kako ste to prenašali? Ja? A veste, ko je začela vojna na Slovenskem, sem imel 10 ali 12 ljudi. In to je bila firma stara oko 1 leto. I začela vojna na Slovenskem in moj direktor je se poplašio toga i je otišao, uzeo otroka i uzeo kola i otišao u Nemčiju. Druga država, u Nemčiju. I me klicao gospod Drugić, pri nas je vojna. A sam rekao, pa veste, ja imam otroka i ništa. I onda sam ja tu večer sam mojoj ženi povedao, Vijeka, ja moram jutar biti u Ljubljani. Ma si ti nor, tamo je vojna. A ja sam, sve kam imam danas je to u Ljubljani. I ja moram biti tamo. In sam ja nju uvjerio da moram biti i sam išao i bio sam tih 12 dni vojne, sam bio s mojim ljudima. Vi ste šli to je bio v čas jedan od vojne. tih teških momenta. Ja, in velikokrat pravzaprav ste se ves čas vozili, ne? Mimo barikad, mimo... Ne, po Pagu. Iz Splita u Zadar, pa na Pag, pa onda Prizna Žigljen trajekt, pa Rijeka, pa Postojna, pa Ljubljana. To je bilo svaki ponedjeljak zjutraj i svaki petak nazaj. Ja, ste imeli tudi srečo, oziroma imate srečo, ne, za takšno ženo, gospa Vijeka je vaša življenjska sopotnica, da je pravzaprav podpirala celotno družino in tudi vas, da vam je to bilo tudi omogočeno, ne? Da, ona je odgajala otroke, oni su završili šole, su oba ekonomiju končali, tako da su se meni priključili u pravi čas. Kad je končala vojna na Hrvaškem, pa su onda osnovali svoje podjetje u Zagrebu, pa onda je došlo podjetje u Bosni i Hercegovini. Ko je bilo vojne konec v Bosni, ste šli v Bosno? Čez vojno smo mi to sve delali. Ja. Čez vojno. Ja. To je bilo zelo rizično. Veste, kad sam putovao med Zadrom i Šibenikom, veste, bi se vraćao petkom zvečer iz Ljubljane. Sa jedne strane bila linija četnikov, a sa druge bila hrvaške vojske. I onda bi jedni druge granatirali. I ja sam veličkrat čakao da granata pade da prođem s kolima i da grem proti Šibenika. Kaj takšnega? Tako sam velikrat. Nekad je bio moj sin z mano. Ja. Ali to se prođe, to danas se već toga ne spomnim. Pravzaprav ste bili glede vsega neustrašni, oziroma ste sledili tej ideji, saj niti niste vedeli, kaj vas vodi, ne? Tako je. Samo za vas ni bilo ne levo, ne desno, ni česar, kar bi vam branilo, da bi sledili te ideji. To je toliko bilo s tem je človek rojen, ne? Čvrsto u meni i ja sam inače hrabar čovjek. Hrabar sam čovjek. I gre na morje i doživio sam na morju svašta, ali mislim da to čovjek mora imati u sebi. Ja, definitivno. Veliki lideri, pravzaprav veliki vodje to morajo imeti, ne? Če ne želijo, da samo 1 leto preživi firma, ne? Znate, ja ne bih rekao da sam ja neki veliki vodja. Ja sam, veste kaj, ja sam običan čovjek i želim to biti. Želim biti običan čovjek. Ja mislim da je najvažnije od svega kaj čovjek lako naredi u svome življenju da bude dobar čovjek. Ja pokušavam biti dobar čovjek i pokušavam skrbiti o svojoj obitelji i skrbiti o svojim delavcima. Vi izhajate iz neke rodbine, ki je imela tesno povezavo s cerkvijo, ne? Veliki smo bili povezani sa crkvom, moja generacija, ne? Imali smo... Imate svojo kapelico, ne, Lurško? Ja imamo svoju crkvu. Od Boga Šukuneda 2 bratja su bili svećenici i jedan je napisao prvi molitvenik, kako se kaže na slovenskom molitvenik? Molitvenik? Molitvenik na hrvatskom jeziku. Prije su bili molitvenici na latinskom. On je jedan od najranijih molitvenika i on je izgradio Tisto crkvu, koju su komunisti leta 1948. srušili, a ja sam je
93. leta, ko je padao komunizam na Hrvaškem, samo obnovili to. Da. Ja. To je dio kulture moga naroda, tako da mislim da to treba u svakom narodu tu kulturu dizati. Da cijeli narod se diže stepen po stepen. Imate pa tudi hobije močne, ki jih imate zelo radi. Pravzaprav je to ribištvo, ne? Ribičija. To je vam je v krvi, seveda ste dalmatinec, ne? Tudi to in pa umetnost. Ogromno ste pravzaprav nakupili umetniških del, tudi razstavljali ta umetniška dela, podpirate tudi nekatere kot mecen umetnike na Hrvaškem, notri je tudi pismo neke vaše zelo hvaležne mlade umetnice, ki je z vašo pomočjo prišla do svojega ateljeja, v katerem lahko ustvarja. Kaj vam pomeni umetnost? Kaj vam prinese umetnost? Oplemeni človeka. I mislim da su ljudi kad žive s umjetnosti su vedno boljši. Jer, pazite, ljudi koji su divljaci, oni ne znaju ništa o umjetnosti. Kad se čovjek kultivira, kad gre već u kulturu, mislim da postaje boljši čovjek. I odnosi med ljudima su drugačni. Ja. Kako je vam uspelo obdržati neka realna tla, bom rekla, ker vemo, da velik kapital lahko človeka popolnoma odnese v popolnoma iracionalne sfere, da izgubi občutek za vse, pravzaprav. To se na Hrvaškem, pa čak i na Slovenskem dogajalo u 90-ih letih. Ljudi su naglo došli do velik denarja i nisu imali dovoljno temelja u kulturi svojoj. I su izgubili svaki osjećaj za okolinu. Pa su ljude gledali kao manjska stvorenja koji nisu bili njima ravni i to je bila greška i takvih ljudi već nije. I su uglavnom svi bankrotirali. Izgubili su osjećaj ljudskoga. I to je najveći problem. Ja. Tudi današnjega časa. Omenili ste, koliko ste stari, skratka, že bi lahko šli recimo v penzijo, a ne? Ampak še kar delate, kljub temu, da imate vse urejeno, da imate oba sinova, imate v Orbiku, ampak še kar delate in ne mislite se ustaviti. Kaj vas žene pri teh letih? Ja mislim da čovjek koji je podjetnik do smrti. Znate, ja više ne delam kot sam nekaj delao, ali sam svaki dan prvi na poslu. Res? U 7:15 sam ja na poslu. Še vedno vsak dan hodite v pisarno? Da. I svaki ponedjeljak je moj predsjednik uprave, Jure Tršan, svaki ponedjeljak ob 7:30 je pri meni u pisarni, moja 2 sina i šefica financija. Ona je čelnica uprave i mi svaki ponedjeljak razmatramo situaciju. Kako ste vi rešili, najbrž je bilo potrebno reševati neke problematike, glede na to, da ste distributer z vsemi prevozi, mislim, zdaj se je svet ustavil, predvsem v lanskem letu, ne? Koliko je bilo to ladij zaustavljenih, koliko je bilo zaustavljenih avionov, to ste imeli velike probleme, mislim, ste reševali, ste znali? Ja, veste kaj, mi smo reagirali zelo hitro. Prvič smo uveli da ljudi delaju iz hiš, iz svojih domov. Samo su šefovi prihajali na posao. Onda smo skladišća imali prije 2 smjene, mi smo naredili 3 smjene, tako da manje ljudi bude isto časno. Pa smo onda dezinficirali robu, dezinficirali automobile i dezinficirali sve gdje su ljudi dolazili. I mi smo jako dobro prošli. Imela sem sogovornika, ki je zelo povezan z arabskim svetom in pravi, da tam podjetništvo se načrtuje tudi za do 10 generacij naprej. To se pravi, da se ne gleda samo recimo za 20 let, ampak za 200 let naprej. Kakšna je vaša vizija v zvezi z vašim podjetjem, pa govorimo za 100 let naprej? Jo imate ali ne? Da, sigurno. Ne mogu povedati da imamo za 100 let naprej, ali za 20 let naprej sigurno. Mi vemo kaj se bo dogajalo. Ne? Distribucija gubi smisao sa online prodajom. Ja? Gubi smisao onakav kakav imala prej. Ja? Ali logistika dobiva veći značaj. Jer, ali vi ste prodali online, ali offline, ili marsikako,
nekdo mora dopeljati robu do kupca. I to je ta logistika koja će imati sve veći i veći značaj. Mi smo naravno krenuli u te svoje platforme također. Mi imamo tu platforme nove svoje, pa Bu za kozmetiku, pa Orbico Adriatic Wine za vina i tako dalje. Radit ćemo svoje platforme sa jakim logističkim centrima, pa u tom ćemo se pravcu razvijati dok se neka ne promeni. Ali mi smo na Poljskem smo izgradili logistički centar, mi potpuno novi, robotizirani. U Sofiji, u Bulgariji smo tu, zelo sličan, mečkan veći. Zdaj za Sloveniju, Hrvašku i Bosnu bomo u okolini Zagreba. Taj u Veroškoj tu Ljubljani bomo pustili, on bo ostao. Tako da vemo kaj se bo dogajalo v idućih 20 let. Sigurno, a potem bomo videli. Če pridemo do 20, bomo videli. Za 20 naprej. Za 10 bomo kaj bomo videli. A imate svojega astrologa, svetovalca, kakšnega, ki se povezuje z meteorološkim? Ne verjamem. Ne verjamete. Veste, kaj me zanima? Kaj bi rekli recimo mlademu? Vi ste izhajali iz majhnega podjetnika pravzaprav. Najprej ste bili zaposleni neki drugi, potem ste postali majhni podjetnik, start-up in tako se je razvijal Orbico. Ali ima danes po vaše, recimo, sploh še kakšno šanso, da preživi majhen podjetnik, ne? V morju s temi velikanskimi ribami? Veste kaj, odvisno je od ambicija. Ali če hoče ostati majhen podjetnik, kakšen mali podjetnik, bravar, vodoinstalater ali kaj takega, lahko se zadrži na trgu, recimo Slovenije ali Hrvaške. Ali če hoče biti ozbiljan podjetnik, imate recimo 10 ali 20 ali 100 milijonov prihoda, onda morate se uključiti na trg Evrope. Mednarodne vode. Minimalno Evrope. Zdaj je Slovenija že v eurozoni, Hrvaška gleda naslednje leto eurozonu. To je naslednji skok ka tome trgu. Znate, to bi preporučio svakom mladom čovjeku koji ima zdravu ideju da ima samo pogum, se ta dobro kaže pogum, i da radi sa voljom i sa strašću na toj svojoj ideji. Jer možete imati neka dobru ideju, a če niste dovoljno uporni, onda izgubite. Jer konkurencija je, pazite, konkurencija je ono što gura čovječanstvo naprej. Ja. Konkurencija gura čovječanstvo naprej. Ja. Vse, če je zdrava konkurenca, naj bo. Tako, to je edino res neko počelo razvoja pravzaprav tudi. Ne? Vi veste, kaj vse pomeni biti velik velepodjetnik, ne? Vi veste, pa ste vseeno zadovoljni, da sta vaša sinova šla po tej poti. A veste, ker ponovadi rečejo igralci, samo da moji otroci ne grejo, ker vem, kaj to pomeni. Kako pa vi gledate na to potomstvo? Ja sam zelo srećan. Znate, poznam puno obitelji koji su se bavili 100 let istim poslom. Jer to je tradicija. Moja obitelj će imati trgovačku tradiciju. Ja. Moji sinovi su već druga generacija, pa moji unuci budu treća generacija. To je generacija trgovaca. I to se tako gradi. Ima neki koji su proizvođači automobila, proizvođači brodova, ladja, pa su 3 ali 4 generacije, ali 5 generacija na Hrvaškem proizvode jahte, ove plastične jahte za jadranje. Ne? Tako da mislim da je to jako dobro da se znanje usavršava u svakom tom slijedu generacija, se sve više usavršava. Zato kad ja išćem nekaj kupiti, onda raše kupim od onoga kad vem da je to 3 ili 4 generacije proizvod, nego kad je tek ratao taj proizvod na trgu prvič. Ja. Nekaj ogromno da ste na tradicijo, na zgodovino. Na tradiciju še velik tega, ja verjamem tradiciji velik. Ja. Prav, hvala vam lepa. Naj omenim še vašo knjigo, ki je išla tudi v slovenskem jeziku, Branko Roglič, to je vaša autobiografija, notri prelitih 70 let. Vsi vaši sodelavci so spisali tudi neko pismo vam v zahvalo, oziroma v zahvalo za vse izkušnje in kar ste jim nudili na tej poti. Ste zadovoljni s knjigo? Je to pravi prikaz vašega življenja? Jako sam zadovoljan sa knjigom, ali sam isto tako jako zadovoljan sa tekstom koji su moji poslovni partneri napisali. Svi moji najvažniji poslovni partneri su napisali tekst koji je
kako bi rekao, nisam pričekao da tako misle o meni. To je bilo van svake pameti. A od mojih ljudi, isto to kad sam doživio, pazite, najprije u Ljubljani su mi dopeljali jednu slikaricu, Slovenku, i svi moji delavci su dali otisak prsta na toj slici. I ta slika visi u pisarni, pored moga portreta. To je jedno. A za moj 70. ročni dan su mi posadili lipu tu na Verovškovoj. To je Brankova lipa i to sam isto tako zelo ponosan na taj odnos mene sa mojim ljudima. Jaz vam želim srečo naprej na vaši osebni poti in predvsem vsem vašim naslednikom, ki bodo peljali tudi čez 20 let naprej hvala vama vaše delo. I hvala svim mojim sodelavcima, a isto tako i svim Slovencima, jer sam doživio, kaj sam sve doživio dobroga u Sloveniji, od kad sam u Sloveniji kao poslodavac. To je bil moj gost, Branko Roglič, oče Orbiko skupine, distributerja, lahko rečemo vodilnega distributerja v Evropi.